8 ljudi, moj mene se baby došli na ovaj klip. Danas ćemo igrati Minecraft ja igram nakon 12 dana Minecraft. Što sam bio na odmoru i da, nisam jedan game, verovali ili ne, da, sad ćete vidjeti bukvalno moj gameplay, bukvalno iz prvog. Znači ništa nisam igrao Minecraft. Znači ja se PvP-am kako treba, ne znam ni da li sam u formi gdje snima se. Dobro, ispravimo sam ovo zato što ima jedan bug u igrici, mislim kod mene makar. Nije to sad bitno, ja nisam ni usao ni teksturu, samo sam u žuri dodala snimim klip. Uvećem armor. Nijedan youtuber ovdje nema, koliko vidim, ok. Chest, valjda niko nije lupio i ok, sword. To je fora što mogu da jitter flikum, to je jedino dobro. Da, vjerojatno nisam, ok, dobro. A, da, ne, nešto sam ja pisao. Zanimali ću govoriti, ovo je kao da ga nisam vidio. Op, pazi ti taj. Možda nisam zaboravio da se PvP-am. Možda nisam zaboravio da se PvP-am. Zalago. Ništa, nećemo. Ne sam imam cape, evo. Popit ćemo se ovdje, u sred ne možemo. Što se mene tiče, ovo je meni, mislim da ovdje ima neki česti više, ne, nema. Uglavnom, što se mene tiče, ovo je odlično. Nekoj minuti. Fuck, ne znam gdje da pobacam. U stvari, mogu bi ja da napravim Iron Sword, samo da smislim da nađem gdje je crafting table. Da kažemo, u stvari već skoro svi znate da se Minecraft polako vraća, dakle da vjerojatno ću početi redovno opet da snijem Minecraft, dakle da ono, da nema, neću ići na da, brate, ja se svega sećam. Super. Kako ćemo strele? Pa se ni strela, ne znam kako se kraftuje. Wow. 21, to je dobro. A, da, ovdje je double chest. A, fuck, šta ćemo se s tim sad? Feather, dobro. Nanka, bacit ću ja ovdje ove gluposti. Znači, ovo mi ne treba. Imamo iron sad. Ok, idemo gore, mislim da niko nije bio. Dakle, da, ono,
vidio sam da... Aj pišite mi u komentarima, molim vas, jel se Luka PvP vratio. Pošto sam vidio da VDF2 sam snimio sa njim par sekundi na početku. Ako se vratio onda super, pošto on bi... Da, inače, u stvari mogu ja sad da kraftam flint and steel. Jao, kako je kraftan, bože mi se čuli. Da, znači vratio se Minecraft na scenu opet. Dakle da ono, ako vidimo ovaj game, to će biti sasvim odlično za ovu epizodu. No, i što ovdje kad vidimo ovdje neke waterbake, mislim, odmah bi umro, mislim da se mlađim. Pa što ne znam, mišljenje se kreće u Minecraftu. Ne, please. Aha, baš ću da ga šotam ovako. Bolje da ne uleći s njim likovima. Nema šanse da ih šotam. Da idem na avion. Možda neko je bio čak gore, a moguće da jeste. Dakle da ono, možda, da, otvara se MCRG, to ste dosta vas čuli. Znači, ako se sad kupi ne vrati neće nikada. Što mislim... Što sam išao ovdje? A da, sad će... Ako, okej. Dobro, u stvari pa ovdje imam kao Iron Helmet, nice. Dobro, znači mogli bi... Da, brate, naravno, nema ništa, okej. Uglavnom imam jedan flint. Ja mogu da pobacim nešto, nema prema stvari. Jao ti kolač, ne jedi se lol. Ko da se ne jedali. A da, pa sad. Ovdje bukvalno neću... Top 5, okej. Za... Ovo je odlično. Bukvalno... Možda i nisam toliko loš prije jer... Toliko zato što sam pred sad igram. Klip nekom... dosta vremena. Da, ovdje je tučen. Uleću u klinam sigurno. Da, ovdje ima čest. Nije, lol. What the fuck? Koliko federa ja imam? Ček, šta? Zašto me kikalo sa servera? Ok, samo malo meni može desiti. Idemo ovdje. Wow. Šta je ovo? Brate. Koliko bavim. Streamam! Streamam!
kada ne možeš da dokažeš nekom. Ja, Iron Helmet i nije tako loš. Da, brate, što mi znači, što? Uglavnom, ja sam htio sam da kažem da tamo ima često montirana dvojka na gore djelo. Ja nemam prepana, još sam na inflikciji cijeli ovaj rol. Najprije izmakar bude na sort da radim. Odne super, nema ništa. Opa, što da ne? Dalje nemamo sad. Ovdje, naravno da nema ništa prilike. Mislim, mogu...
tvrda.